Nanone reka mbasuhuze mbifurize gukomeza kugubwa neza ndetse no kugira ibihe byiza kuri mwebwe mukomeje kudukurikira muri mu mpande zitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari, abari muri Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi n'igihugu cya Tanzania. Ku munsi w'ejo nahoze ingaruka kuri Madame Louise Mushikiwabo, umunyarwandakazi, akaba rero ari umuyobozi uyobora umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa, mbabwira yuko hari icyo bita kuza kugaragaza imigabo n'imigambi byabereye i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa. Mu buryo busa nk'ubutunguranye cyane rero hari amakuru akomeye cyane, navuga ko ibintu bimaze gufata indi ntera ndetse byahinduye isura mu buryo bukomeye i Paris mu Bufaransa, kuri aba bakandida. Hanyuma rero iyi nkuru navuga ko ni inkuru ikomeye cyane kuri Madame Louise Mushikiwabo. Abanyarwanda twatekerezaga ko nyine agomba kuba aza kuyobora uyu muryango kuri manda ya gatatu. Reka mbanze mbahe inshamake y'amakuru y'ingenzi agezweho tubone kugaruka kuri Madame Louise Mushikiwabo. Reka nce mu gihugu, reka mpere kuri iyi nkuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mbone guhita nkomereza kuri aya makuru muri rusange. Muranyihanganira gatoya, ngiye guhera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuri Minisitiri w'itangazamakuru, turebe amakuru avugwa muri iki gihugu, hanyuma tubone kugaruka no ku yandi makuru mu buryo bw'inshamake, tubona kuza guhita tugaruka kuri Madame Louise Mushikiwabo. Reka mbere kuri iyi nkuru ivugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho uwitwa Patrick Muyaya, uyu ni Minisitiri w'itangazamakuru mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari inkuru igira iti leta RDC yaciye amarenga yo kutazasenya FDLR. Ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwongeye gukerensa umutwe w'iterabwoba wa FDLR umaze imyaka hafi 30 ukorera mu burasirazuba bw'iki gihugu, nyamara uteza umutekano muke ku Rwanda no mu karere. Umwaka wamaze kurenga u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigiranye amasezerano y'amahoro bifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gusenya FDLR ndetse no gukora ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho n'ingingo z'ingenzi zari ziyagize. Kwa 27 Kamena 2026 umujyanama wa Perezida wa Amerika mu bijyanye n'ubufatanye na Afurika, Masad Boulos, yagaragaje ko ayo masezerano yasinyiwe i Washington atari kubahirizwa. Boulos yavuze ko ku ruhande rwa leta ya RDC yagombaga gusenya FDLR itari kubyubahiriza byibura mu bice igenzura, bitesha agaciro ibyo iyi leta yavugaga kuva mu mpera za 2026 ko yatangiye kandi gusenya uyu mutwe. Mu kiganiro n'umunyamakuru Marc Parlement wa France 24, umuvugizi wa guverinoma RDC Patrick Muyaya yabajijwe impamvu ubutegetsi bwabo butari gusenya FDLR, agerageza kwerekana ko urugamba rwo muri teritwari ya Uvira rwabaye mu ntangiriro z'Ukuboza 2025 rwaburijemo iyi gahunda. Urugamba rwa Uvira rwahanganishije ihuriro ry'ingabo za leta RDC, iz'u Burundi, Wazalendo na FDLR na AFC 23 hashize hafi amezi 6 amasezerano y'amahoro ya Washington ashyizweho umukono. Patrick Muyaya yagaragarije umunyamakuru ko mu nama y'umutekano yahuje intumwa z'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Amerika, nyuma y'amasezerano zemeranyije ko abarwanyi ba FDLR bari mu bice bitandatu, birimo 5 bigenzurwa na AFC 23 na kimwe kigenzurwa na leta ya RDC. Uyu munyapolitiki rero yasubiyemo ko leta ya RDC ifite ubushake bwo kubahiriza amasezerano. Umunyamakuru amuca mu ijambo amubwira ati ariko ni muri gusenya FDLR, uri kuvuga ko bitashoboka bitewe n'ikibazo gihari. Muyaya yahinduye imvugo abwira umunyamakuru Marc Parlement ko FDLR ari urwitwazo rw'ubutegetsi bw'u Rwanda, kuko ngo muri 20 ubwo Felix Tshisekedi yari amaze umwaka ari perezida, hari bamwe mu barwanyi b'uyu mutwe w'iterabwoba bacyuwe. Ati reka nkwibutse ko muri 20 nyuma y'umwaka perezida agiye ku butegetsi, ngira ngo twohereje mu Rwanda bamwe muri abo bantu. Birumvikana ko ushaka amahoro mbere ari Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera ko intambara iri kubera mu gihugu cyacu. Ikiganiro cyarangiye umuvugizi wa guverinoma ya Kongo adasobanura impamvu muri iki gihe perezida wabo atacyubahiriza inshingano yo gusenya umutwe w'iterabwoba. Leta y'u Rwanda igaragaza ko aho gusenya FDLR nk'uko amasezerano Washington abisaba, ubutegetsi bwa RDC bwarushijeho kandi gukora nabo byifatanya mu rugamba bihanganyemo n'ihuriro rya AFC M23. Reka mbabwire ko mu gihugu cya Uganda, General Muhoozi Kainerugaba yaganire na NMG ku ifungwa rya TV Uganda, Spark TV ndetse na Daily Monitor. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, General Muhoozi Kainerugaba, yahuye n'ubuyobozi bwa Nation Media Group NMG baganira ku kibazo cy'ifungwa ry'ibitangazamakuru by'iki kigo birimo NTV Uganda, Spark TV ndetse na Daily Monitor.
Kwa 28 Kamena 2026 nibwo ibi bitangazamakuru byese kandi bihagarika ibiganiro nyuma y'uko inzego z'umutekano zigose ahakorera NMG ari nacyo nyiri ibi bitangazamakuru. Ibi byakurikiye kandi ubutumwa bwa General Muhoozi Kainerugaba rwa X aho yavugaga ko hafashwe icyemezo cyo gufunga ibyo bitangazamakuru, anagaragaza ko hari gahunda yo gukaza ingamba mu bitangazamakuru bivuga ku buyobozi bukuru bw'igihugu. Mu butumwa bwe yagize ati muze Perezida Museveni yemeye gahunda yanjye yo gufunga NTV ndetse na Monitor, tugiye kubishyira mu bikorwa. Yakomeje avuga ko inkuru mbi ku gihugu zigomba kandi kujya zinyuzwa mu buyobozi bwe mbere yo gutangazwa. Kuva ubu inkuru mbi kuri Uganda zigomba kubanza kandi kwemezwa n'ibiro byanjye. Muri Uganda ntabwo nemera ibijyanye n'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Itangazamakuru rigomba guhabwa umurongo n'abaharaniye impinduramatwara. Kuri uwo munsi Andrew Mwenda akaba n'inshuti ya General Muhoozi Kainerugaba yavuze ko yagiranye ibiganiro n'uyu mugaba mukuru w'ingabo za Uganda ndetse nk'abayobozi b'ishyaka rya General Muhoozi Kainerugaba bemeranya ko aza gufungura ibi bitangazamakuru vuba. Ati cyakora tuzabanza kugirana ibiganiro n'ubuyobozi bw'ibi bigo, nzabamenyesha igihe tuzakorera iyi nama. Nyuma y'iminsi 3 Andrew Mwenda atangaje amakuru, New Vision yanditse ko General Muhoozi n'ubuyobozi bwa NMG bahuriye i Entebbe baganira kuri iki kibazo. Ni inama yabereye ku biro bikuru by'ingabo zidasanzwe za Uganda biri Entebbe, byitabirwa na nyiri NMG yitwa Rostam Azizi n'umuhungu we Sam Azizi ndetse n'abandi. Ibi biganiro kandi byitabirwe na Andrew Mwenda n'umuvugizi w'agateganyo w'ingabo za Uganda Colonel Chris Magezi. Ifungwa ry'ibitangazamakuru ryavugishije abantu benshi kugeza no mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kwa 29 Kamena 2026 Komisiyo ya Sena y'Amerika ishinzwe ububanyi n'amahanga yasabye ubuyobozi bw'igihugu cyabo guhagarika ubufatanye na Uganda mu rwego rw'umutekano. Ubusabe bwatanzwe na perezida w'iyi komisiyo Senateri Jimmy Risch ashinja umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba kubuza abantu bwisanzure. Senateri Risch yagaragaje ko igisirikare cya Uganda atari umufatabikorwa ukwiye, ashingiye ku cyemezo General Muhoozi Kainerugaba yafashe cyo gufunga ibinyamakuru byiganje bikomeye birimo NTV ndetse na Daily Monitor, akaba ari ikinyamakuru cyandika muri iki gihugu cya Uganda. Hanyuma rero reka tujye kuri Madame Louise Mushikiwabo nk'uko nabateguje mu ntangiriro z'aya makuru. Mbabwire ko Madame Louise Mushikiwabo ku itariki ya 30 Kamena 2026 umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa OIF winjiye mu bihe by'ingenzi by'imiteguro y'amatora y'umunyamabanga mukuru wabo ipari mu Faransa. Abakandida bane bamurikiye abaminisitiri bo muri uyu muryango imigabo n'imigambi bafite, nabo babahata ibibazo. Umunyarwandakazi Louise Mushikiwabo asanzwe ari umunyamabanga mukuru w'uyu muryango kuva muri Mutarama 19, ahatanye na Juliana Amato Lumumba wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Kumba Bey wo muri Mauritania na Dacian Cioloz wo muri Romania. Mushikiwabo yagaragarije abaminisitiri ko afite ubushake bwo gukomeza gukorera umuryango, akunda ibyo akora, ashimangira ko ashaka gufasha uyu muryango kurushaho kugira ijambo ku ruhando mpuzamahanga ku buryo wagira uruhare rufatika mu gukemura ibibazo byugarije isi. Yagize ati ibi byose bigakorwa mu nyungu n'imibereho myiza y'abaturage bayo. Ni muri urwo rwego nakoze ku buryo kandi nshyira OIF ku ruhando mpuzamahanga. Twageze ku micungire ihamye kandi ikorera mu mucyo y'ingengo y'imari y'abantu n'umutungo muri muryango. Ibyemezo by'igenzura ngarukamwaka ryakozwe kuva muri 19 birashimangira. Mushikiwabo yagaragaje ko yababajwe nuko ibihugu bitatu biri mu byatangije OIF, Burkina Faso, Mali na Niger, byavuye muri muryango. Asobanura ko ariko byatewe n'ibibazo bitawuturutseho kuko byari umwuka mubi watutumbye muri politiki imbere muri byo. Yabwiye abaminisitiri ko isano ya OIF y'ibi bihugu idashobora kandi gusibama kubera ko nubwo bitakiri muri muryango bikigendera ku mahame yawo arimo gukoresha igifaransa, bityo ko bitegeye amaboko kugira ngo biwusubiremo mu gihe byaba bibyifuza. Mushikiwabo yavuze ko ibihe isi irimo bitungurana cyane kuko imiryango ihuza ibihugu hari ubwo isenyuka bitari byitezwe, bityo ko Organisation Internationale de la Francophonie igomba kwitegura gukemura ibibazo bishobora kandi kuyungabanya, cyane cyane ikijyanye n'ubushobozi mu by'imari. Mu rwego rwo gushaka ibisubizo by'ibibazo bigenda bivuka ku isi, Mushikiwabo yasabye abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bo muri OIF ko bajya bahura inshuro zirenze imwe mu mwaka bagashakira hamwe ibisubizo nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho.
Hanyuma rero kandi nk'uko aya makuru abivuga, Mushikiwabo yagaragarije abaminisitiri ko natorwa azagura ingamba zifasha Organisation Internationale de la Francophonie kugendana n'ibihe kandi ikaba ijwi riranguruye ry'indangagaciro z'ubwuzuzanye, ibiganiro bikemura amakimbirane ndetse n'ubwubahane. Yasobanuye ko mu rwego rwa politike OIF yavuguruye uburyo bwo gufasha ibihugu bihura n'ibibazo by'impinduka mu miyoborere zidashingiye kuri demokarasi, aho uyu muryango kandi uzajya wibanda ku gushyira imbere ibiganiro bigamije gukemura ibibazo muri rusange nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho. Hanyuma kandi Mushikiwabo yasobanuye ko ariyo mpamvu OIF yashyizeho uburyo buhoraho bwo gukurikiranira hafi ibibazo by'ibihugu, asuzumwa intambwe ziterwa mu kubikemura, hanakomezwa kandi umubano hagati y'umuryango n'inzego bireba mu gihe ibyo bihugu bibyifuje. Yavuze ko mu gihe ibibazo byugarije isi birushaho gukomera, OIF igomba gukomeza kuba umuryango mpuzamahanga wizeye kandi uhuza ibihugu byose biwuhuriyemo. Yasobanuye ko ariyo mpamvu kandi kuva mu ntangiriro yitaye ku bihuza abantu. Mushikiwabo yasobanuye ko yahereye ku guhuza ibihugu bikize n'ibiri mu nzira y'amajyambere byahoraga bihangana, agaragaza ko iyo ibihugu kandi byitaye ku nyungu bihuriyeho kurusha ibitandukanya, byose bibona inyungu. Iyi nshingano yo kuba ikiraro gihuza uturere, imiryango n'ibisekuru by'abantu ni nayo naharaniye, bifashijwemo n'abo dukorana hirya no hino mu bihugu bikoresha Igifaransa n'ahandi hose. Ibibazo ntibigira imipaka, ibyorezo ntibigira imipaka, ibibazo by'imihindagurikire y'ikirere ntibigira imipaka, kandi kubishakira ibisubizo bisaba ubufatanye mpuzamahanga buvuguruye. Yasobanuye ko yakoze ubukangurambaga mu miryango, inama n'amahuriro abarizwamo birimo kandi Ibrahim Foundation, inama y'umutekano ya Munich yo mu rwego rw'abayobozi bo mu nzego za politike, azamura ijwi n'indangagaciro za OIF aho yageze kandi hose muri rusange. Ku bijyanye no guhanga imirimo ndetse no guteza imbere Igifaransa, Mushikiwabo yabwiye abaminisitiri ko niyongera kugirirwa icyizere mu ntangiriro za 2027 azongerera imbaraga imishinga yatanze umusaruro ufatika, irimo imyigishirize y'Igifaransa, gufasha abagore batishoboye, urubyiruko ndetse no guteza imbere ubukungu n'ubukerarugendo. Yasobanuye ko yegereye ibigo by'ishoramari by'imari birimo Total Energies, Banki ya Afurika y'Uburengerazuba, Banki Nyafurika Itsura Amajyambere BAD, kugira ngo bitere inkunga imishinga ya OIF. Mushikiwabo yavuze ko mu cyumweru gishize umunyamabanga mukuru wa OIF yakiriye perezida wa BAD Dr Sidi Ould Tah i Paris, bagirana amasezerano y'ubufatanye mu gufasha urubyiruko kubona akazi. Yasobanuye ko muri manda ya mbere yavuguruye gahunda ya OIF ku guteza imbere ikoranabuhanga binyuze muri gahunda zirimo D-Click yashyiriweho guhugurira urubyiruko kurikoresha. Muri manda ya kabiri yibanda ku miyoborere, yimakaza ikoranabuhanga ndetse n'ubwenge buhangano. Muri manda ya gatatu yagaragaje ko ateganya kandi gukorana n'abaminisitiri bo muri uyu muryango mu gutegurira abaturage ibihe by'ubwenge buhangano babukoreshe kuko buri kurushaho kandi kugira uruhare mu buzima bw'umunsi ku wundi. Yasobanuye ko imishinga y'iterambere ry'ubukungu OIF yamuritse muri 2022 yagaragaje ko umuryango kandi urimo amahirwe menshi, agaragaza ko nyuma y'ibihe by'icyorezo cya COVID-19 ibigo by'ishoramari hafi 200 byo mu bihugu 30 byagiranye amasezerano y'ubucuruzi bifashijwemo n'uyu muryango. Madame Louise Mushikiwabo yagaragaje ko natorwa muri 2027 azafasha umuryango gutera izindi ntambwe mu gufasha ibigo by'ishoramari kurushaho kandi gukorana, ubake ikiraro gihuza ubucuruzi n'ishoramari, unafasha urubyiruko kubona imirimo. Yagaragaje ko gahunda ya D-Click, Club Innovation n'izindi OIF yateguye zishyigikira imishinga igitangira zigahuza abanyirazo ndetse baterankunga. Yasobanuye ko kuva 2024 kugeza 2026 urubyiruko rurenga 26,000 rwahawe ubufasha binyuze muri imishinga. Ati uyu munsi kubera ubumenyi bahawe, ati abarenga 40% muri bo bavuze ko babonye akazi kandi ibi biradushimisha. Uyu musaruro ugaragaza uko tuzi uburyo bwo gufasha urubyiruko. Mushikiwabo bagaragaje ko icyo arangamiye mu gihe kiri imbere ari ukwagura iyi mishinga kugira ngo ifashe urubyiruko rwinshi kurushaho binyuze mu bufatanye n'abafatanyabikorwa barimo ibigo by'abikorera, imiryango mpuzamahanga na za societe civile. Yagaragaje ko mu bihe byashize ingengo y'imari ya OIF ari nke cyane ugereranyije n'imishinga ifite, ariko ko mu rwego rwo gushaka igisubizo kirambye ibihugu byongera umusanzu bitanga buri mwaka. Nubwo intambwe yatewe nk'uko yabisobanuye,
haracyari imbogamizi mu rwego rw'imari kuko ateganya byinshi cyane kurushaho. Yavuze ko ari muri urwo rwego ateganya kandi gukomeza gushaka abaterankunga mu rwego rw'abikorera, anashishikariza ibihugu gutangira umusanzu ku gihe. Mushikiwabo yagaragaje ko nk'umuyobozi wahinduye byinshi muri OIF kuva yagera ku buyobozi bwayo muri 2019 atigeze ahinduka, bityo ko nagirirwa icyizere azubakira ku byo yagezeho mu gufasha uyu muryango gutera imbere kurushaho muri rusange. Hari n'ibyo rero ateganyiriza u Rwanda. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane akaba ari Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yashimiye Mushikiwabo byinshi yagejeje kuri OIF kuva yatangira kandi kuyobora ikaba umuryango uhamye ku rwego mpuzamahanga. Hanyuma Nduhungirehe akaba yagaragarije Mushikiwabo ko mu gihe ayoboye OIF uyu muryango wafashije u Rwanda mu guteza imbere ikoreshwa ry'igifaransa n'ibyigishirize yacyo, uruha abahugura abakigisha, ibyatuye kandi rushyira ibikorwa byo guhugura abarimu b'igifaransa muri gahunda y'igihugu. Yamubajije icyo ateganyiriza u Rwanda muri manda ya gatatu kugira ngo akwigisha igifaransa no kugikoresha birusheho kandi kugira imbaraga muri iki gihugu ndetse no mu bindi bigize umuryango bikoresha izindi ndimi. Mushikiwabo basubije OIF ko u Rwanda bihuje intego yo kongera kandi imbaraga mu mikoreshereze y'imyigishirize y'igifaransa. Ashima ko ibyo byashyizwe muri gahunda y'uburezi muri iki gihugu. Yasobanuye ko kuba u Rwanda kandi rwarashyize imyigishirize n'imikoreshereze y'igifaransa muri gahunda yarwo bya OIF impamvu yo kurwohereza abahugura abarimu, kandi ko ibyo ari nabyo byagenze muri Seychelles, Ghana, Cambodge. Mushikiwabo yagaragaje ko iterambere ry'imikoreshereze n'imyigishirize y'igifaransa rishingira ku bufatanye bwa OIF ndetse n'ibihugu, agaragaza ko mu gihe kandi u Rwanda n'ibindi bihugu bizasaba guhabwa abandi barimu bizahabwa. Yavuze ko hakenewe kongera amafaranga ashorwa mu myigishirize y'igifaransa, agaragaza ko mu muryango Commonwealth w'ibihugu bikoresha icyongereza iyo gahunda ishyirwamo imbaraga nyinshi, bityo ko no muri OIF kandi bikenewe. Ati ikigo cyacu gishinzwe uburezi kiri i Dakar gifite gahunda zashyizweho mu myaka myinshi ishize zashyizwemo ikoranabuhanga rikaba ridufasha kandi guhugura abarimu benshi b'igifaransa bagakoresha iyakure. Iyi gahunda irahari, ikenewe kwagurwa binyuze kandi mu kongera amafaranga ashorwamo. Mushikiwabo bagaragaje ko mu guhugura abarimu bigisha igifaransa hakenewe kandi ikoranabuhanga rigezweho riri mu bwenge buhangano kugira iyi gahunda igende neza kurushaho. Amatora y'umunyamabanga mukuru wa OIF azabera mu nama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bo muri muryango izabera mu mujyi wa Phnom Penh muri Cambodge mu Gushyingo 2026. Nguko rero bikomeza kugenda bivugwa, tuve kuri Madame Louise Mushikiwabo duce mu yandi makuru atandukanye gato turebe ibivugwa mu gihe tugenda dusatira umusozo w'aya makuru. Hari inkuru ivuga yuko Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika umunyagatolika ari kutemeranya na Papa Leo wa 14. Yitwa Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa JD Vance, yatangaje ko atemeranya n'imyumvire ya Vatican ku kibazo cy'abimukira. Avuga ko ibitekerezo bya Papa Leo wa 14 kuri iyo ngingo biteye impungenge. Ibyo bitangaje nyuma y'uko Papa Leo wa 14 umuyobozi wa Kiliziya Gatolika ku isi akaba n'umunyamerika wa mbere wageze kuri uwo mwanya, agaragaje kenshi ko atishimira politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yayobowe na Perezida Donald Trump yo gukaza ingamba kubimukira. Papa Leo wa 14 yasabye ko habaho kandi gutekereza cyane ku buryo abimukira bafatwa muri Amerika, anenga uburyo ubutegetsi bwa Trump bwagiye kandi bufata abimukira, avuga ko ari uburyo budakwiye kandi butubahirije uburenganzira bwa muntu. Mu kiganiro JD Vance yagiranye na Fox News, yavuze ko nubwo ari umunyagatolika atemeranya na Vatican kuri politiki y'abimukira. Vance yavuze ko adashyigikiye uburyo Vatican ikomeza kunenga politiki ya Amerika kubimukira, asaba abayobozi ba Kiliziya kuganira aho gushyamirana kuri iki kibazo. Ku rundi ruhande, Papa Leo wa 14 yakomeje kandi kunenga zimwe muri politiki za Trump zirimo n'izijyanye n'umutekano n'imikoranire mpuzamahanga, aho Vatican yanze kwinjira mu mushinga wa Board of Peace ku kibazo cya Gaza. Izi mpaka kandi hagati ya Vatican na Washington zigaragaza itandukaniro rikomeye cyane ku buryo ikibazo cy'abimukira kigomba kandi gukemurwa hagati y'uburenganzira bwa muntu n'igenzura rikomeye cyane ku bijyanye n'imipaka muri rusange. Nyemerera amakuru yacu tuyasoreze kuri iyi nkuru, mbabwire ko urukiko rwa Ruzira muri Uganda rwategetse ko Dr. Miriam Matembe wahoze ari minisitiri w'uburere imbonerabupfura afungwa by'agateganyo muri gereza ya Ruzira nyuma yo gukurikiranwaho icyaha cyo guteza amacakubiri. Matembe yagejejwe imbere y'urukiko ku itariki 30 Kamena 2026. Ubushinjacyaha bwamusobanuriye ko muri Kamena 2026 mu gace ka Nakawa hari amagambo yatangarije kuri DKTV Uganda avuga ko imisoro y'abaturage ikoreshwa mu nyungu z'abayobozi bo mu bwoko bw'abanyankore.
ubushinjacyaha buvuga ko ayo magambo ashobora guteza urwango n'amacakubiri mu baturage. Nubwo Matembe yahakanye ibyaha aregwa anasaba kurekurwa by'agateganyo kubera uburwayi, urukiko rwarabyanze rusobanura ko nta nyandiko y'ubuvuzi zihagije zatanzwe, rwategetse ko afungwa by'agateganyo. Mu gihe dosiye ye ikiri gukurikiranwa, Matembe uzwi nk'umwe mu bagize uruhare mu itegurwa ry'itegeko nshinga rya Uganda mu 1995 akomeje kandi kugarukwaho cyane mu nkuru za politike yo muri iki gihugu. Matembe atangiye gukurikiranwa n'inkiko nyuma y'iminsi mike umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba atangaje ko yafunze uyu mugore. Ibi byakurikiwe n'andi magambo akakaye Muhoozi yagiye ashyira kuri X agaruka kuri uyu mugore. Mu minsi yabanje kandi hari amakuru yavugaga ko Matembe yari yaraburiwe irengero nyuma y'uko inzu ye isatswe n'inzego z'umutekano, bikaza kandi gukurikirwa n'ifatwa ry'abari inshuti ze za hafi. Ikibazo cya General Muhoozi Kainerugaba na Matembe cyatewe n'amagambo uyu mugore yagiye amuvugaho mu bihe bitandukanye. Mu kiganiro Matembe yagiranye na The Newsroom Uganda kijya hanze ku itariki 20 Kamena 2026, yumvikanye anenga uburyo Perezida Museveni n'umuhungu we wayoboye igihugu. Ati Perezida Museveni ajya mu ishyamba n'abana bacu bose, avayo avuga ko agiye kuzana impinduka, ariko aho tugeze igihugu cyose agishyira mu maboko y'umuryango we. Umuhungu we witwa Muhoozi, icyo mutazi ni uko abagore bose bava muri Ankole mubona bakomoka mu muryango wa perezida. Kugeza ubu birangora ati kumwita perezida. Sinshaka kumutuka, ariko biranankomerera cyane kumwita perezida kuko sintekereza ko ari we uyoboye. Twamuhaye amajwi yacu, amaze kuyabona ubutegetsi abuha umuhungu we Muhoozi. Muhoozi ni igiki? Ikiganiro cyo cyakomotseho rero ibyaha Matembe aregwa cyane cyane hashingiwe ku magambo yatangaje agaragaza ko Uganda iri mu maboko y'Abanyankole. Reka mbashimire cyane, mbifuriza gukomeza kugira byiza, hanyuma turaza gusubira mu makuru masaha